nibyo reka mbasuze kandi mbahe ikaze mbifurize kugubwa neza kuri uyu munsi wa none tariki 5 Gicurasi umwaka w'ibihumbi 2026 rero aho tugiye kugaruka muri studio tureba amakuru akomeye cyane agezweho kugeza kuri ubu ngubu kuri byinshi byakomeje kugenda bivugwa ndetse binagarukwaho muri amasaha rero reka nkubwire ko Perezida Donald Trump ndetse na Tshisekedi kuri ubu ngubu bivuga ko bakomeje gutegura imigambi ikomeye cyane ishobora kuba igambiriwe kugira nabi u Rwanda. Gusa abenshi bakavuga ko Amerika kuri ubu ngubu yamaze kwihakana uruhande rw'u Rwanda aho ibogamiye kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bikavuga ko ibi biri gukorwa mu nyungu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse no kuba bashaka kwigaruza amasoko ajyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Tugiye kugaruka ku busesenguzi kubijyanye n'iyi nkuru ndetse nyuma y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeje gushyigikirwa na benshi mu banyekongo kuri diplomasi yabo yo gufata ibihano Leta y'u Rwanda. Ibiro bikavuga ko ngo bizaba mu by'ukuri nk'amayira akomeye cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeje kugenda zifasha kugira ngo zigarure mutungo kamere w'abanyekongo. Ariko kandi nanone n'abanyekongo bamaze kugaragaza ko bifuza ko itegeko nshinga rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rihindurwa. N'abanyekongo bamaze kugaragaza ko bashyigikiye ibihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirimo kugenda zishyiraho kuba arimo Joseph Kabila. Ngira ngo murabizi ko ku munsi w'ejo ubwo byari ku itariki 4 Gicurasi i Kinshasa imbere ya ambasade y'Abanyamerika rwose hagaragaye uruvunge rw'abaturage benshi abafite amadarapo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika barimo bagaragaza ko bashyigikiye ibihano rwose mu by'ukuri byafatiwe uyu mugabo rwose Joseph Kabila ndetse na bagenzi be bashinjwa kugira uruhare mu guhungabanya umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. US Treasury ikomeje gutangaza ko nihatagira n'igihinduka ibintu bigakomeza gukara hano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nta gihindutse iki gihugu kiraza kongera gushyiraho ibindi bihano cyangwa se kiraza kongera gufatira ibihano mu by'ukuri bamwe mu kiraza kongera gufatira ibihano bamwe mu bari muri izi nzego zigiye zitandukanye z'umutwe wa FC23 ndetse n'abashinjwa kugira uruhare muri bene ibyo bikorwa. Ndakubitsa ko ibihugu birimo u Rwanda, igisirikare cy'u Rwanda RDF bari mu bafatiwe ibihano, bamwe mu bayobozi ba FC23 bari mu bafatiwe ibihano. Kuri ngubu rero biravugwa ko mu by'ukuri hari n'izindi ngamba zikomeye cyane nk'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagiye babitangaza. Scott Bessent yavuze yuko Amerika ifite ibikoresho byinshi cyane ishobora kwifashisha mu gihe yaba ishaka kugaragaza ndetse no kwerekana ko mu by'ukuri ishaka ko byanze bikunze umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ugaruka. Tugiye kuba twarebera hamwe rero iby'aya makuru turebe uko byifashe mu by'ukuri kugeza kuri ngubu. Niki Amerika yaba irimo gutegura, niki Amerika igiye gukora cyangwa se niki gitegerejwe kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Se kuri ngubu Amerika yamaze gutangaza iki, niki mwakwitegura mw'abantu mwe. Ibyo byose rero nibyo tugiye kuba twagaruka. Mu minsi ishize Mossad Baruzi uhagarariye departement mu by'ukuri y'uruhande rwa Afurika ndetse na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika aherutse gutangaza yuko Amerika itazigera ijenjekera umuntu uwo ari we wese ushobora kuba mu by'ukuri yagerageza kugira uruhare muri ibibazo byo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mossad Baruzi kuri post yashyizeho ku rukuta rwa X mu by'ukuri yagaragaje cyangwa se yongeye kwerekana ishusho y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugeza kuri ubu ngubu mu by'ukuri bashishikajwe byanze bikunze no kuba amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo agomba kuba yaboneka. Nubwo abenshi bagiye bavuga bati ibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika barimo gutegura birabogamye kubera yuko u Rwanda rwavuze ko nk'ibihano rwafatiwe mu by'ukuri ngo ari ibihano bibogamye. Ni ibihano bibogamye kuko u Rwanda ruravuga ruti twebwe turashinjwa gukorana na FC23 atari ko nyamara mu by'ukuri ibihano nubwo mu by'ukuri bifatwa gutyo cyangwa se bishyirwaho gutyo, ati Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nayo irimo iragerageza gukorana na FDLR. Ati rero ibyo biragaragaza ko mu by'ukuri kwaba ari ukubogama gukomeye cyane. Mu by'ukuri u Rwanda rero rukavuga ruti ibyo ngibyo ntabwo ari byo kuko u Rwanda rwavuze ko rwamagana ibyo bihano. Nyamara ibi ngibi rero bikaba byiza cyane ku batuye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuba u Rwanda rwarafatiye ibihano kuko bavuga ko kugeza umunsi bigaragaza ko ibyagiye bivugwa cyangwa se mu by'ukuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeje gushyira igitutu ku Rwanda kubera kutubahiriza amasezerano arimo ya Washington, arimo aya Doha ndetse n'izindi nyandiko zigiye zitandukanye. U Rwanda rwamaganye ibihano bya Amerika byibasira uruhande rumwe nk'uko babitangaje. Kugeza kuri ubu ngubu reka dusuzume icyo u Rwanda rwari rwavuze
yavuze mu minsi yashize ku bijyanye n'ibi bihano. U Rwanda rwari rwamaganye ibihano Amerika yafatiye bamwe mu bayobozi b'ingabo z'u Rwanda, aho rwavuze ko harimo kubogama ndetse no kwirengagiza ukuri. Ni ibihano birimo gufatira imitungo y'abasirikare bakuru bane barimo umugaba mukuru wa RDF General Baraka Muganga, Vincent Nyakarundi, Ruki Karusisi ndetse na Stanislas Gashugi. Abangaba imitungo yabo yaba ibarizwa muri Amerika ngo yagombaga gufatirwa. Si ibyo gusa kandi ikindi ugomba kubamenya ahangaha nuko n'imitungo baba bafite muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikaba irimo 50% byabo by'imari yabo rwose nayo yagombaga guhita ifatirirwa. Ibi rero byababaje u Rwanda, bigaragaza ko mu by'ukuri igitutu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri Leta y'u Rwanda kubera ibibazo byo mu burasirazuba bwa Kongo kitigeze kishimirwa n'u Rwanda, ndetse bakagaragaza ko u Rwanda rukagaragaza ko rutanyuzwe n'imyanzuro mu by'ukuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagenda bafata, bakaba bavuga ko iyo myanzuro ibogama. Ibi byaturutse ku birego bivuga ko ari ibibazo ari bo bagize uruhare mu bikorwa byo gutera inkunga umutwe wa M23 uri mu ntambara yo guharanira uburenganzira bw'abakongomani bavuga ikinyarwanda mu bwoko bw'abatutsi. Aho itangazo ryaturutse mu biro by'umuvugizi wa guverinoma rigira riti, ubwo ni mu biro by'umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda, rigaruka ku bihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zafatiye u Rwanda. Umva icyo iri tangazo ryavugaga. Ryaravugaga riti, ibihano byashyizweho na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bigamije uruhande rumwe gusa. Mu biganiro by'amahoro ntibigaragaza ukuri kw'ibiri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi bihindura isura nyayo y'intambara. Ibitero bya drones bikorwa mu buryo budahwitse ndetse n'ibitero byo ku butaka bikomeje gukorwa n'uruhande rwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bigize kurenga ku masezerano y'agahenge, kandi bikomeje guhitana ubuzima bw'abantu benshi. Kurinda igihugu cyacu ni ishema rikomeye ingabo z'u Rwanda RDF zitwara zishimye kandi zishyizeho umutima. Ayo ni amagambo rero yaturutse mu biro by'umuvugizi wa guverinoma, aho mu by'ukuri yagaragaje ko u Rwanda rutigeze rwishimira cyangwa se runyurwa n'ibihano bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse bagaragaza ko ari ukubogama. Ihuriro rya Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ririmo abacanshuro b'abanyamahanga, imitwe yitwaje intwaro y'abayizanguni bavuga ko ishyigikiye Leta n'uvuga Wazalendo, ndetse n'umutwe wa FDLR ushinjwa kugira uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi. U Rwanda ku ruhande rwa FARDC mu masezerano ya Washington ndetse na Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biyemeje guhagarika burundu inkunga iyo ari yo yose ya Leta ihabwa FDLR n'indi mitwe ibafatanyije. Ariko ngo kugeza ubu nta ntambwe n'imwe yatewe muri izo nzira, aho u Rwanda rwemeje byimaze gukuraho ingamba z'ubwirinzi mu gihe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yashyira mu bikorwa inshingano za. U Rwanda rwo ruvuga ko mu gihe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itarahagarika ubufasha baha FDLR ndetse n'ibindi bikorwa bifitanye isano n'uwo mutwe bagerageza gukora, izo ngamba z'ubwirinzi kabone n'ubwo kugeza kuri ubu ngubu u Rwanda mu by'ukuri u Rwanda rugaragara nk'aho rukomeje kuba mu by'ukuri rwategurirwa n'ibindi bihano, aho Amerika idasiba kuvuga ko ibihano bigikomeje ku bashaka kurenga ku burenganzira bw'ikiremwamuntu, kuko u Rwanda ruvuga ko mu by'ukuri rwo ruzakomeza, ariko Amerika ikavuga iti natwe turakomeza kubahana. Ibi rero bikaba bikomeza kugaragaza ko mu by'ukuri umwuka utifashe neza w'ibiri kuba mu burasirazuba bwa Kongo, ndetse bishobora gukurura intambara ikomeye cyane no mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari, ndetse no gukomeza guteza ibibazo bikomeye cyane. Gusa u Rwanda rwashimye kuba muri gahunda y'ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano binyuze muri komisiyo ishinzwe kugenzura iryo shyirwa mu bikorwa, bisaba ko abafatanyabikorwa bose bagira uburenganzira bungana. U Rwanda rukomeje kwiyemeza gushyira mu bikorwa ingingo zose z'amasezerano ya Washington, harimo n'urwego rw'ihuriro ry'ubukungu mu karere. Gusa nubwo u Rwanda rwatangaje yuko rwagerageje gukora ibishoboka byose kugira ngo rushyire mu bikorwa mu by'ukuri kugira ngo rushyire mu bikorwa ibyo rwiyemeje, abenshi bavuga ko mu by'ukuri byaje kuba amagambo gusa, kubera ko nta ngamba z'ubwirinzi ngo ntabwo zigeze zikurwaho. Kohereza abasirikare ndetse n'ibikoresho nabyo ngo biracyakorwa, no gushyigikira imitwe yitwaje intwaro nka 23 twirwano ndetse na Red Tabara. Ese ubundi kuki Amerika yahannye ingabo z'u Rwanda ndetse n'abajenerali bane? Amerika yafatiye ibihano ingabo z'u Rwanda n'abasirikare bakuru bane bo mu rwego rwa generali kubera ubufasha mu bikorwa butaziguye ku mutwe w'inyeshyamba 23 urwanya ubutegetsi bwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nk'uko BBC gahuza imiryango bivuga. Amerika ivuga ko ubwo bufasha burenga ku masezerano y'amahoro u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bashyizeho umukono ku bushake babyiyemereye Washington DC ku itariki enye Ukuboza 2025 hagati ya Perezida w'u Rwanda Paul Kagame na Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
reka turebe rero abo basirikare ubundi bafatiwe ibihano bari ku ruhe rwego, bakora mu zihe departoma cyangwa se bahagarariye mu by'ukuri izihe departoma za gisirikare mu gisirikare cy'u Rwanda. Hari umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda ni General Baraka Muganga, mu by'ukuri uyu nawe yafatiwe ibihano. Hari umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka nawe yafatiwe ibihano ni General Major Vincent Nyakarundi. Hari Major General Luki Karusisi, uyu akuriye diviziyo ya 5, yahoze ari umukuru w'umutwe w'ingabo zikora ibikorwa byihariye Special Force Operation, ndetse aho ngaho ni naho yahaniwe. Hari Brigadier General Stanislas Gashugi, umukuru w'umutwe w'ingabo zihariye, ari naho mu by'ukuri Major General Luki Karusisi yarari. Leta y'u Rwanda ivuga ko ibabajwe kandi na n'ubu n'ibihano bya Amerika byibasira uruhande rumwe, ndetse nganda akavuga ko ngo birurenganya. Leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo ariko yo ku ruhande rwayo yashimye ibihano, ivuga ko ari ikimenyetso gikomeye mu gushyigikira iyubahirizwa ry'ubusugire bw'ubutaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Nibyo bihano bya mbere bikomeye bya Amerika kuri RDF no kuba hejuru cyane mu ngabo z'u Rwanda kuva intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo yatangira hagati ya M23 n'ingabo za Kongo FARDC yongeye kubura mu myaka hafi 5 ishize. 2023 ndetse no mu 2025 nkwibutsa ko Amerika yari yafatiye ibihano General uri mu kiruhuko cy'izabukuru James Kabarebe hamwe na Brigadier General Andrew Nyamvumba w'ingabo za RDF. Abo bari bafatiwe ibihano mu 2023 gushyika mu 2025, kuko abo tuvuze haraguru bo bafatiwe ibihano muri uyu mwaka wa 2026 ari nawo turimo. Imitungo yose iri muri Amerika n'inyungu zose mu mitungo byafatiwe ibihano byahagaritswe, ndetse n'ibigo byose bafite mu buryo buziguye cyangwa butaziguye ku giti cyabo cyangwa muri rusange bafitemo umutungo wa 50% cyangwa urenga w'umwe, cyangwa abafatiwe ibihano byarahagaritswe nk'uko itangazo ryo kuwa mbere rya Minisiteri y'Imari ryabivugaga. Mu gutangiza ibyo bihano, Minisiteri y'Imari wa Amerika Scott Bessent US Treasury yahise avuga ko Perezida Donald Trump ari perezida w'amahoro, kandi Minisiteri y'Imari izakoresha ibikoresho byose ifite mu gutuma impande zasinye amasezerano ya Washington zubahiriza ibyo ziyemeje. Ibi nibyo abenshi bashingiraho bavuga bati niba Amerika ivuga ko ifite n'ubundi buryo bwinshi, bivuze ngo hari byinshi Amerika ikirimo gutegurira abari kugira uruhare mu ntambara cyangwa se bari gukurikiranwaho uruhare mu ntambara mu burasirazuba bwa Kongo. Ati twiteze gucyurwa kw'aka kanya kw'ingabo z'u Rwanda intwaro n'ibikoresho ntibyakozwe. Amerika ivuga ko igihe cyose bidatangiwe uruhushya n'ibiro byayo bigenzura imitungo yo mu mahanga OFAC, Office of Foreign Asset Control, muri rusange ubucuruzi bwose bubujijwe hagati y'Abanyamerika n'abafata ibihano n'ubucuruzi bwo muri Amerika cyangwa bunyura muri Amerika burimo imitungo cyangwa inyungu z'abafata ibihano. Yongeye ko wabirengaho azabihanirwa. Kuki igisirikare cy'u Rwanda n'abajenerali 4 bahanwe na Amerika? Amerika ivuga ko nk'umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda General Muganga yagize uruhare rukomeye mu gutegura ibikorwa ndetse no kuyobora ingabo z'u Rwanda mu burasirazuba bwo hagati bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Major General Nyakarundi ngo yahanwe nk'umukuru w'ingabo zirwanira ku butaka. Amerika ivuga ko zakoze ibikorwa bya gisirikare byo gushyigikira M23. Amerika yafata ibihano Major General Karusisi nk'uwahoze ari umukuru w'umutwe w'ingabo zikora ibikorwa byihariye, akaba ari we nk'uko Amerika ibivuga wagenzuraga ibikorwa bya gisirikare byo gushyigikira AFC M23. Urumva ko Amerika iravuga iti twe twakoze n'ubugenzuzi. Brigadier General Gashugi we yahanwe nk'uwasimbuye Major Karusisi kuri uwo mwanya. Mu gufatira ibihano igisirikare cy'u Rwanda, Amerika ivuga ko ingabo z'u Rwanda zahaye ubufasha bw'imikorere butaziguye umutwe wa M23 n'abakorana nawo, ndetse zinjiza mu ntambara mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo ibikoresho bikataje bya gisirikare nk'indege no z'intambara zitajyamo pilote, drones ndetse n'ubwirinzi bwo mu kirere. Amerika ivuga ko ubu abasirikare ba RDF babarirwa mu bihumbi bakorera mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, ngo aho barwana ku ruhande rwa M23 kandi bakayifasha mu kugenzura ubutaka nyine cyangwa se ibice izi nyeshyamba zagiye zigarura, kuko AFC M23 ni inyeshyamba zigaruriye ibice byinshi cyane hano mu burasirazuba bwa Kongo, Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Kugeza kuri ngubu ni inyeshyamba zifitemo imyanya myinshi rwose zagiye zigarura Masisi, Rucuru, aho za Warikare, Rubero, aho ngaho Warungu, Kabare ndetse na Karehe n'utundi duce tugiye dutandukanye, bagenda basatira Fizi ndetse na Uvira.
kugeza kuri ubu ngubu rero Amerika ivuga ko RDF inaha imyitozo abarwanyi ba M23 mu bigo bya gisirikare bya RDF, ndetse ko RDF ifasha M23 mu bikorwa byo kwinjiza abarwanyi bashya, harimo n'abava mu mpunzi mu bigo bya gisirikare nyine ngo by'igisirikare cy'u Rwanda. Washington ivuga ko M23 ifashijwe na RDF yakoze ubwicanyi butemewe n'amategeko, ita abantu muri yombi bazira ubusa, inakora iyicarubozo ngo ntacyo M23 isi itangaza kuri ibi biriho. Ariko mu gihe cyashize M23 yakanye ibirego nk'ibyo, ivuga ko itigeze ikorana n'igisirikare cy'u Rwanda, ndetse ngo ayo makuru atari ukuri. Nk'ingurane y'ubufasha Amerika ivuga ko u Rwanda ruha M23, Amerika ivuga ko byatumye rugera ku turere dukungaye ku mabuye y'agaciro two mu burasirazuba bwa Kongo. Ibyo bigatuma haboneka amafaranga yo gufasha izi nyeshyamba za M23 mu mishahara, mu mibereho ya buri munsi y'izi nyeshyamba, mu kugura ibikoresho ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Byose rero ngo bikaba biva muri bene iyo mitungo rwose. Hanyuma rero Amerika ivuga ko ubufasha bukomeje RDF iha M23 buteje ibyago byo gutuma intambara ifata indi ntera igahinduka intambara yagutse y'akarere. Mbese mu by'ukuri bavuga ko ubwo bufasha ari nk'agashoza ntambara kuri aka karere ka Afurika y'ibiyaga bigari, bagasaba rwose ko mu by'ukuri hakagize igikorwa vuba bidatinze, bene ibyo bibazo bikaba mu by'ukuri byakemurwa rwose, bikaba byakemurwa. Hanyuma rero mu makuru yatugezeho, u Rwanda rwamaganye ibihano bya Amerika ruvuga ko birurenganya. U Rwanda rukomeje kubyamagana. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo riravuga iki? Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yavuze ko yishimiye ibihano Minisiteri y'Imari ya Amerika yafatiye RDF n'abajenerali 4. Itangazo rya Minisiteri y'Itangazamakuru ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryo rigira riti izi ngamba ni ikimenyetso gikomeye mu gushyigikira iyubahirizwa ry'ubusugire bw'ubutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ubutabera hamwe n'ishyirwa mu ngiro rya nyaryo ry'ibyemejwe mu masezerano ya Washington. Izi ngamba zemeza ukuntu ari ngombwa ko ibyemejwe mu rwego rwa diplomasi bijyana n'uko ibikorwa bimeze ku rubuga. Leta iributsa ko umutekano urambye mu burasirazuba bw'igihugu no mu karere k'ibiyaga bigari unyura ku guhagarika ubufasha bwose ku mitwe itwaje intwaro, iyubahirizwa ritajenjeka ry'ubusugire bw'ibihugu hamwe n'ikurikizwa ry'amahame yo mu mategeko mpuzamahanga. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yashimye Amerika ku ruhare rwayo ruhoraho, umurava n'ubuyobozi bwayo mu bikorwa bigamije kugarura amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no mu karere k'ibiyaga bigari. Kinshasa yashishikaje Washington gukomereza aho, ndetse ivuga ko ishishikajwe no gukomeza gukorana n'abafatanyabikorwa bo mu karere n'ahandi mu mahanga kugira ngo amahoro yuzuye, umutekano n'ubutegetsi bwa leta buzibazweho ku butaka bwose bw'igihugu. Amerika ivuga ko ishyigikiye cyane amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo ndetse no mu karere. Intambara mu burasirazuba bwa Kongo yongeye kwaduka kugeza kuri ubu ngubu rero ikaba mu by'ukuri bikomeje kugenda bigaragara ko ikibazo mu by'ukuri gikomeje kuba cyaba ingorabahizi. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda rero aherutse gukomoza ku bijyanye n'imibanire hagati y'u Burundi ndetse n'u Rwanda, aho mu by'ukuri yagize ati abanyarwanda n'abarundi dukwiye kuba impanga, atariko abarundi bahisemo kuba impanga n'abanyekongo. we ni Perezida Paul Kagame. Reka twumve. Kugeza uyu munsi ibihugu bivuga ko n'umutekano utifashe neza, ndetse abenshi bakavuga ko ngo haba ari gutegurwa imirwano ku ruhande rw'u Burundi, leta ya Kongo ndetse na Tanzania. Perezida w'u Rwanda yumvikanishije ko u Burundi n'u Rwanda muri iki gihe bifitanye ibibazo kuko ubutegetsi bw'u Burundi bwahisemo gufatanya n'ubwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kibazo kiri mu burasirazuba bwa Kongo. Mu ijambo yavuze, Perezida Paul Kagame yavuze ko ubusanzwe abanyarwanda n'abarundi babita ko ari impanga, ndetse yongeraho ko ubundi dukwiye kuba turi impanga gusa kuko ko abarundi bahisemo kuba impanga n'abanyekongo. Ibihugu byombi birebana nabi kuva mu 2015 ubwo mu Burundi hageragejwe guhirika ubutegetsi bigapfuba. Gitega yashinjije Kigali ukuboko muri ibyo, kandi ihora isaba ko Kigali yayiha ababigizemo uruhare, ivuga ko barimo kwidegembya mu Rwanda. Hagati ya 2015 na 2022 Uburundi bwafunze imipaka yabwo n'u Rwanda. Uburundi bwongeye gufungura imipaka yabwo yo ku butaka n'u Rwanda. Nta kindi gihe mu mateka ya vuba ibintu byigeze bibi hagati y'ibihugu bihuriye kuri byinshi birimo ururimi ndetse n'imico bisa.
muri iyi myaka ya vuba ikibazo cy'intambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyiyongereye mu bitanya ubutegetsi bwa Gitega na Kigali. Mu gihe u Rwanda rushinjwa gufasha umutwe wa M23 ibyo rutemera, Gitega yasinye amasezerano y'ubufatanye na Kinshasa arimo n'ibya gisirikare, maze ingabo z'u Burundi zoherezwa muri Kongo ku rugamba rwo kurwanya imitwe irimo M23. Akomoza ku kibazo cy'u Rwanda n'u Burundi, Kagame yagize ati ariko abarundi bo bahisemo kuvuga ngo ntabwo tugishaka ko mwebwe abanyarwanda tubimanga, turashaka kuba impanga n'abanyekongo. Yongeye ko nta kibazo afite ku mahitamo y'uwo muntu ushaka kuba impanga, gusa ashinja Burundi na Kongo guhurira kuri politike yo kwanga abandi. Perezida Evaristo Ndayishimiye n'abategetsi b'u Burundi bashinja u Rwanda guhungabanya umutekano w'akarere no kwifuza inabi u Burundi mu guhindaro abashaka guhungabanya u Burundi. Uruhande rw'u Burundi ruratangaza ko ntacyo ku byavuzwe na Perezida Kagame uyu munsi bavugaho. U Rwanda ruri muri Kongo, impamvu rero kugeza uyu munsi abenshi bavuga bati niyo mpamvu hakiriho ukutumvikana, gusa u Rwanda rwagerukana kenshi uvuga ko rutari muri Kongo. Ngayo nguko rero ngibyo iby'u Rwanda, u Burundi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bikomeje kugenda mu by'ukuri birushaho gukara, aho abarimo Joseph Kabila kuri ubu ngubu rwose bivuga ko barimo guhigishwa uruhimbi. Gusa abenshi bavuga bati ntabwo ari Joseph Kabila gusa, ahubwo n'abandi mu minsi iri imbere niko biza kuba bigenda. Ngayo nguko rero mugire ibihe byiza, Imana n'imigisha bikomeze kugenda byibanira namwe. Turaza gusura mu masaha ari imbere